खुमजरी मियेंग ताबिरबसिंग तरामना ओक्सरी हजिक अहानबदा हजिक फावगी मरुइबा पाव पिजरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा कानबसिंग सरकार के थबक तोब कर्मचारी सिंह लौरम थोलबदी महागना लौखिबा खुदोंसाबसिंग अदु हंदोकनगनी हाइना एमएलए राधा किशोरना हाइख्रे अमसुंग साइकिल की आइलैंड ब्लॉक लेब एसडीओ ऑफिस लेंगाकना येंसिनदबदगी मथौ निंतिना तौबंगमद्रे हौजिक मखाता पाव संदोकना पिजरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा कानबसिंग सरकार के थबक तौब कर्मचारी सिंह लौरम थोलबदी महागना लौखिबा खुदोंसाबसिंग अदु हंदोकहनगनी हाइना एमएलए राधा किशोर नंगसी ओइराम केंद्र की मनुंग लेब लेमराम वार्ड नंबर 3 अमसुंग 4 की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कार्ड यंथोपगी थरमदा हाइख्रे माना मखा ताना हाइखिबदा मतम कुइना फंगफम थोपा बेनिफिशियरी सामा कुनगनी के कार्ड फंगदना लाकपा अदु ngasiदगी फंगनजुना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा फंगफम थोपा कानबसिंग फंगलगनी असिगंबा लायरबदा फंगनगदब खुदोंसाबसिंग अदु सरकार की थबक तौबा कर्मचारी सिंगना लौरे हाइबगी पाव ताबा लेरे सबसाना खुदम संगदम फंगलबदी लखोतफम थोप थबक लखोतकनी ममांगदसु सरकार की कर्मचारी सिंगना खुदोंसाबसिंग लौरमबगीदमक हंदोहनखिबा लैख्रबनी हाइरी सिक्योरिटी के कोन बीरीबो कार्डसिदी लाइव चिंगने मसिगी कार्ड से इना खुबा तोलब जाबा मियां की थबक तोबा पैसा थोपा मिदनी पीबे यादे मसि पीबे यादे बसे लोबी खरा लेमराम लोबी हागे ते पोटे सु लोबी मोइन लोक्सन हगदी लाइव बिना फंगरोयबा मसिदी परसेंटेज दा रेशियो दा पॉपुलेशन दा पीबेना इना खुबना लोबदी लाइव फंगरोयबा अदुगमु अमा खकाया खागे ऑफिसर सिंह ने ताबी होरो कना गुमना ऑफिसर मना फूड सिक्योरिटी की कार से पायरगा चेंगे सुम लौरमबा मासिना है सर्विस तोकमतमदा माना नांगै लोखिबा चेंग की पैसा से माना सर्विस रिटायरमेंट तोबदने सर्विस की रिटायरमेंट बेनिफिट सरकार ने कहीं कौबिगन यांताय तो ngasi ki thoram aduda jila parishad member N Samananda ward member sing amadi consumers affairs put in a public distribution ki officer sing to saruk yakhe thoram aduda card paidaba beneficiary sing da sing su fangan ke इम्फाल किलोमीटर कुंग तरह लोम चलग लेबा साइकिल एसगी मनुंग सनबा आइलैंड ब्लॉक की आइलैंड सब डिविजनल ऑफिस लिसिंगनी तरग मंगा की एप्रिल के तांग तरग निपान मतमदु की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना संगारंबा सब डिविजनल ऑफिस असिदा विलेज लेवल वर्कर अमा यावना स्टाफ अहुम खकना ऑफिस असी मथौ तौदुना लेरे कॉम्प्लेक्स असिदा लेबा इंडियन ओवरसीज बैंक असिखक बैंक अमा ओबगी मथौ तौरी कॉम्प्लेक्स असिगी अकोइबदा लेबा तोंगान तोंगान क्वार्टर सिंग अमदी ऑफिस सिंग येंसिनबिदबना मोंगसोंग मरक्ता लेरे ब्लॉक असिदा सौराकना विलेज मौदा तरुक लई अदुबो एसडीओ ऑफिस अमगी फंगफम थोपा खुदोंसाबसिंग अदु फंगदबना साइकिल एसडीओ ऑफिस दा चटलगा प्रजा सिंगना लेंगा की तोंगान तोंगान बा साको थरांगी पाइखलकलिबा थबक सिंगी कानबा लौबदा ब्लॉक असिदा लेबा प्रजा सिंगना खुदोंसादब कया मायुकनरी हाइना तोमसिंग सिंगसांगी चेयरमैन एलके बारेसोरना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदोरक्ले माना मखाताना फोंदोरपदा लिसिंग अनि तरेता मतम अदुगे लेंगाकना आइलैंड सब डिविजनल ऑफिस ओइना पुखटखिबने हाइरे हौजिक ऑफिस असिदा प्रजा सिंह इनकम सर्टिफिकेट लौबा ट्राइब सर्टिफिकेट लौबा अमदी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लौबा खक नतना एसडीओ ऑफिस अमा ओइबगी अतै खुदोंग साबा फंगदे हाइखे था सिग तांग कुनग मंगा फाबुगे मनुंगदा था अहुमगे तोलो पिथोक्त्रबदी मथंगे नुमित तांग कुनग तरुतगे बीटीएफ सिंगी थबक लेपतना पोस्ट थादोलगा मयुमदा हन्नरगनी हाइना ऑल मणिपुर बीटीएफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एल देवेनंगसी मोरेदा लमटू सेंबगी थरमदा फोंदोखरे एसोसिएशन ना सिंदुना नोमगी ओबे लमटू सेंबगी थरम अदु मोरे पुलिस स्टेशन दगी हौरगा इंडो म्यांमा फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 गे लंबी फावबा सत्थगी मणिपुर पुलिस के राइजिंग डे थरम की मांगोइनना लमटू सेंबदुदा मोरे पुलिस के एडिशनल एसपी रॉबिन्सन कमांडो के डीएसपी थॉमस अमदी अतई पुलिस ऑफिसर के सरुक याखे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एल देवेन मखाताना हाइकिबदा बीडीएफ सिंगना वाना ड्यूटी तौरबसुंग असि फावबा मणिपुर लेंगाकना बीडीएफ सिंग था अहुमगे तोलो पीदना थंबा सिपियनदे लेंगाकना अथुब मतन मियंग संबियो हाइखे अखोगी ऑन मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन तौरिबा थबक अदगी अमत ngasiबोक्ता ड्यूटी तौरिबा मयामसिदा सरकार की साइड हुजिक अखोगी था अनि अखोगी पल्लगा लैरिबा तोलबसे था हुम सुजलाबनेबा सिजे हंदकी लाइबा अखोगी डेट 25 की मनुसिदा अखोगी
Manipur Sarkarna akhoi BDF ki torop si tha ahum hujik chujala ba torop si pallaga leiriba ji pitok ta taragadi tang kuntar tagi akhoi gi akhoi yumda akhoi paisa pi da bida akhoi thabak tobudi yadabani na akhoi yumda thabak sujarage aduga akhoi torop pi dun jiti tobudi yadabani na habida akhoi yumda thabak sujarage habiki posida akhoi post tang kuntar tagi loina akhoi Manipur da leiriba BDF khoi ma akhoi post thado ga yumda loi halani aduga akhoi seida torop hek pirapaka akhoi amu hanjara kane to torop pi dibokti akhoi yumda dum halani habaji ma akhoi thamjage aduga seida gasi akhoi ki tawriba kano ji gate number wall dagi akhoi pung taruk minute kano dagi tara dagi hujarak bani akhoi ngasi kano to reise adu seida akhoi ren pung tara mathoi makhai boksi akhoi adum wak phajana tawgani seida akhoi more bazar dagi amada leiba khudimok sida amor kai leba khudimok akhoi loi one Manipur video fire association sengdok sagani habaji STV pam thamjage Sahitya Thapang Lupi tongan tongan ba award fangraba members singbo ikai kumna utpagal wenina get together gi thoram amangasi sagolban lukram narekta leba sathau luki complex tapang thokre thoram aduda Manipur Language Advisory Board ki convener Nomai Chem Kiran Kumar joint CEO Ramananda sathau luki advisor Sarasan Thiam yauna miyekya sarukya khi Sarasan Thiam na aikhoi gi literature amadi lol mapung fana semwatpada aikhoi punamakna saruk yamina si haikhi Sumana koi na mathang akoi journey se tarang mai khongcha sira ai bagi birthday to ba amado sumana mathang la pa sina ai koi khongcha si ngasi phawba mai pan lai punama se satho loki member mayang gi cooperation duni Manipur da lai riba ai ba mayang gi ai koi da thaujan bi buduni September ke tang kunga mathoidagi hauduna Manipur da organic farming pak sanasathaduna masamu phabak khunai ama siamna ba pauzil puba laumi sinmi apun melup lauksal na satharakpa poster campaign ngasi khwaramal kathel da aroibo ina pangthokre lausal ge general secretary maibam sunilna lup asina matam kya gi mamang dagi organic farming tominana ba khongjang kya changsinduna lakpani Handak sahi asida Manipur Organic Mission Agency Momana sponsor toropadigi poster campaign asi sathabani tungda hoarding campaign yauna organic heart sungnabagi training park sana chathanaba thorang sing pangthoknaba sem saba loire haikhi Horticulture Department Veterinary Department mo yauna Manipur organic haibase mo hana hanjalaktragadi akhoi loirani haidana handak akhoi gi Manipur Organic Mission Agency Momana akhoi da sponsor tobiri haraga lomi simni apulupna akhoi na organize toroga Nan tang kun mathoidagi Manipur gi belly area se akhoi na bazar dagi khunggang dagi chatna akhoi na posa sin napchabani ana ngasi gi numisida akhoi na posa campaign se losin jare aduga sigi matong da hoji agriculture department harisi posa campaign khakta yade hoarding campaign bok togodabani madu akhoi na sponsor tawni haidana hoji department ni thawa yogirakpa Manipur gi housing si mangji ba mayam du mamba manglam chata mangji mayam du aman hanjandragadi akhoi oiraroi aduna north east state singse nomo gi organic state oirai si akhoi Manipur su kari ngamoi doino habigi pandam sida hoji ti sarkar yauna agriculture department yauna horticulture department yauna aduga akhoi organize toroga lomi simmi apulupna organize toroga sigumba khongjang se akhoi na hana digi sangmi hoji government na mateng pangbi heraga sumana sanghinjabani Prosperous Manipur ki ahumlak suba mapokumun tharumga mari lene ngasi volunteer singna Rims Blood Bank ka khusam naduna I dan tawbagi kem ama pangthopaga loinana Rims ki superintendent da wheelchair anisu khusinakre Prosperous Manipur ke general secretary Thaunauzam Bon Biharina hairiba wakal manaba group ama oiriba Prosperous Manipur na sahi ahum asida I dan tawbagi kem pangthokpa yauna children home sing da chatuna angang sing da kudol pot kaya su pikre hairi Listen days da koina tawzabasi akoina ngamzaba wheelchair ani donate tawzaba blood donation sida 50 pp gani and expect tawzai dagi hen su ya then home amada sataga angang singa moment of love and care habili koi musinana moy sharing samin naba takmin naba to akoina ngamzaba moy boy kolom aduga compass aduga cha share tawraga no aina koi yarike prosperous Manipur ki program wi se koi yarike kari ba koi na humanity ki oi ba service ma pi no na ba zabadani Infal East Umanglai Committee na Laning Thau Hanba Development Committee amadi Union of Social Upliftment ga loina na sinduna nomagi oiba Umanglai haraubagi matangda tarulak suba oina miyamgi khana nena ba mifam ama pangthokre khurai singamom laikai da leba Laning Thau Hanbagi Laikola pangthokiba ngasigi thoram aduda Manipur State Archive ta hana thabak toramba Nauroibam Indramani
JN Manipur Dance Academy के लाई हराब डिपार्टमेंट के गुरु पुक्रम्बम धनजीत, स्टैंडर्ड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मरांगथेम रंजना, मणिपुर यूनिवर्सिटी के डांस एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मरांगथेम मसा सावराई कनबा, मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ उमंगलाई हराब के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर TS रोहिशांत अमदी, यूनियन ऑफ सोशल अब्लिमेंट खुराई की प्रेसिडेंट TS रोहिणी कुमार ना अथोइब मिथुंगलन सिंह ओइना सरुक याखी। यूनियन ऑफ सोशल अब्लिमेंट खुराई की प्रेसिडेंट TS रोहिणी कुमार ना उमंगलाई हराबगी मचत सिंह कन्म ngamnaba ngasi के सेमिनार असी पांगथोकपनि हाइखी। से अखोई पाइपु सिंगा अखोई मणिपुरी का थाइना दे होना अखोई लोइना दुर लागला उमंग लाई हराबसिदा अखोई होंग इबा मसत मयाम अदगी थाइना लेर ममोंग हुजिक खेना बसिंग असिदगी अखोई करिगुंबा खरदंग अखोइना तौरोइदबना सिंग मयाम तौसिलकपा सुंबा मयाम सिंग असि खरदंग ओबसु कनबा ngamnaba हाइना सुंबा सेमिनार अखंग हाइ मणिपुर के स्कॉलर मयाम अमा कौरगा अखोइना रिसोर्स पर्सन होइना अखोइ वांगहलबा तुंगदा मयाम से खितंग वखल तामिनरगा थाइनागी ट्रेडिशनल ओइबा थाइनागी मोंग दसनबो उमंग लाई दु यारे हे प्रिजर्व तौननबा हाइना सिनजबा दुम सेमिनार ने सैसकपा समुरा लापम नवचंद्र शर्मा मियाम नव भोल केनो हारेगा खंगनबा सैसकपा असिबो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर खलकपदा फिल्म फोरम मणिपुर नुंगाइबा फोंदोपगा लोइनेना सैसकपा असिबो ओपगी थरम अमंगसी लमफेलदा लेबा फिल्म फोरम की ऑफिस ता पांगथोखरे महापु ओपगी थरम असिदा फिल्म फोरम मणिपुर के चेयरमैन S मांगोलजाउ सेक्रेटरी जनरल NG घनश्याम अमदी अतै थौपुबा कियाना सरुक याखी। फिल्म फोरम मणिपुर के माइकैदगी सैसकपा नव भोल केनोदा असंब खुदोल पोस्टिंग पीदुना इकाई खुनब उठखी। सैसकपा नव भोल केनो हौजिक RR की वाइस प्रेसिडेंट आर्मी की एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी फिल्म फोरम की फाउंडर मेंबर अमसु ओइरिबने महांगना फोंदोखिबदा मणिपुर सरकार महागु आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर अमा ओइना हापिरकपा असिना आर्ट एंड कल्चर के लमदा तौके खनबा थबक खरदी पांगथोकपा ngamnagani हाइखी। फिल्म फोरम मणिपुर के चेयरमैन S मांगोलजाउना मियाम की दमक मतम कुइना सैसकपा अमा ओइना लमदम असिगी आर्ट एंड कल्चर बु योखटुना लाक्तिबा मियोई अमबु मणिपुर गवर्नमेंट सक खंगबिदुना आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ता कोऑर्डिनेटर हाबलकपा असिदा नुंगाइबा फावी हाइखी। हौजिक पाउगे मरकथना अटेन ब्रेक अमा Lengsin Viraksi, Bless Manipur 2018. Lag lebo October ki tang tara nipan. Numidang wairam pung mari makai. Ibo yai masumang lila sanglen konung lampak infal. Manipur miyam gidamak amasung anayak sing gidamak isogi manay na pratna tawzagani. Thazabiyu anak pathok kadori. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakhtaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Imphal East ki Kongpan Chanam Lekai da leiba NT Enterprises hana MLA oiramba TH Nandi ki sogi yumda hekta lakpiraga GKE rickshaw book tawbiba yaragani loinana pollution thondaba thaugi darka leitraba so skidamak bank loan oina su phungbigani hana lakpada hena khudung chabi pijari akopa marol 8974002140 da phungbigani with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu September thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba October thagi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of
This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike, and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothok sing sizinasi. Break ki tungda makhataba pau pizari. Ngarang khudeng thabid leiba taragani thoi suba Assam Rifles na miyoi ama brown sugar gram 7 mariga konana fare. Brown sugar adu mori rom dege thorokiba car registration number MN01 AK3492 da purakibane. Car adubo thorokiba faraba miyoi adudi jangkomang haukip kawi moregi ngamkhaiveng ward number 8 tegini hairi. Living Together in Peace haiba thimda ahanba Imphal City Baptist Church church singing competition ngasi CBFI na sinduna MBC Center sa pangthokre competition adugi tharamda PICED Minister L Diko MBC gi General Secretary Dr W Konghar amadi Christian Pastor Nursing Bakayana Sarukya ke Reverend L Simon Raumaina tangduloi taba lamdam amu ohenaba esorgi mafamda thaunizabaga loidana competition asi pangthokpani haike. Scrub typhus na maram oduna thangada morang tem amuka bamiyoy ama laikhidraba matungda ZK Foundation thanga gi maikaidigi laina asi sandoraktanaba poster campaign pangthupaga loidena makha chana laina asidagi ngakthoknanaba thabakaya su honagani hairi. Arapti awang lekai gi lambi gi phibam ngasi kairau kendi gi MLA L Ramesona yengsinkre lasa kamadi Arapti awang lekai mera paibi ga kusam aduna pangthokpa lamtu sengbugi thalamda MLA na susaruk yakhi kendra sigi lambi thongi phibam phagatnaba thabakaya paikhalagani haina MLA na lamdam adungge miyamda thajaba thamkre. Cái là xí ra cái nó coi khá là cái nói cái là xí phong chứ là coi anh em đi xa xa vào cái đi xa mà em mà coi chân này bảo đi bên đó yang tangay pa na coi chơi đi xa vào sang club xí mà cái đi liền mà gì mà coi không muốn cái này lên bên đó cái sai financial problem cái lên bên đó coi ngài lên mình coi na xa nó được coi lên là mình thằng gì nhé là lý do là already Arab thì bắt pro mà coi na xa mà khác khác coi lên nó xí thì coi ngồi hàng bưng ngài bên này được là đừng làm thua là trong nó ba còn nếu có tí xin gì mà cho coi cái Muslim đi vào cái supply scheme rồi coi bằng mà xí này bằng nó làm mà lên alors cái thằng kia mà chúng ta coi xong cái extend đâu bây giờ làm khá là cái lên này mai đây cái ngày mình Andro Kendri manung sana leiba numpok pi biles ta thaknaba afaba ising phangdabadagi khunja sing awaba mayuk nare hairi handpump ani leidiba asisu ising sizinaba yadre Thawbal dam thingkiba amadi leingoi pekpana maram oiduna Thawbal turil gi ising su sizinaba yadre marilenaba singna miyang sangbiyu hairi. Lion Club of Imphal Global na sinduna Kindness Matter haiba teamda Peace Poster Contest mangasi sangangaida leiba Comet School da pangthokre sahi taragani thoidagi taramari fabgi manungda leiba angang singna sangdamnaba aduda saruk yakhi sangdamnaba aduda makok mathang taraba singda international gi thakta sangdamnaba yaurugani hairi. Wildlife Dega Mari Lena Lion Club of Imphal Global na sinduna kwelingaida leiba MBS Big Fielda Lem na mit layem bagi game ama pangthokre Lion Club of Imphal Global ge President RK Kisorna Sidmi sigidamak akhana na kemasi pangthokpani haiki. Lion Club of Imphal City na sinduna simairong khonglang ani karakta leba City Hospital da namit humni subna chatharakpa oza sing training program ngasi loisinkre Tharamga Mari Renana District Governor M Gojendrana inkhalakliba oza sing da thaksik khasi tambinaba training program asi pangthokpani haiki. Khoigi angang class 6 7 gi level gi angang sing sida maroina asagi adolescence ki period chang ko seida moida afaba lamchat bevhar tambiba sini maroi se aduna koina school singdagi lokhala kanda oja singsi haji hariba Lions Quest ki program si international trainer ama koina Guwahati dagi invite toraga Lion Prena Agrawal si international trainer ni Lions Quest ki damakta ma si koina invite torakanda numi humni gi training session si pangtokpani.
Tulsi Motors Private Limited ki anova showroom amang asi sangai product hangdopag loina Vespa Note launch tokre thoram ajuda Tulsi Motors Private Limited ki Managing Director Sinam David General Manager Sobam Dipu amade Director Operation Maibam Samanandan Singba Miu Singna Sarukya ki ngasi launch tokkiba gari makal asi Vespa series ki khwaidagi hongba gari ni haina General Manager Sobam Dipu na phongdokhi Note habisi huji akhoi mamang da pothok kibe Vespa LX VX amasung XXL ga loina dan sujik lai ba edition oino huji pothok sari ba 125cc da pothok sari ba Vespa Note ni hari ba Note asi khwaidagi hongma maman da pothok Hauzik losilakpada maruiba pau amuka hana National Food Security Act ki makhada kanaba sing sarkar ge thabak tawba karmasari sing na dawram mathoknabadi mahangna lawkhiba kudong saba sing adu handok hanigani haina MLA Radha Kishore na haikre amasung cycle gi island block leba SDO office lengana yengsindabadagi mathaw ningthina tawba ngamre Hauji Pabgi ISTV na miyam gi damak bijariba pau matang asida loizare miyang tabiriba mayam pun makbuso amaka hana kurumjari